lataan argireefu as keessa jiran siyaa lataa kana'ii walaleessitoota dhaloota keenyaa keessaa namni lataan qixxaatu waan jiru natti fakkaatu. Gara walaleessitootaatiin haa caalu yoo qabaanne gama walaleessitootaatiin lataa qabnaa baga lubbuun si baasee asis wal agarre galata guddaa irraa qabnaa galatoomii ammas jiraadhu jabaadhu jenna. Waan tokko hin dogongoriin akeerroon Baqqalaaf Jawaar aangoo qabatanii Oromoo irraa rakkoon hin kaati jettanii yaadina. Wanni nuti qabsoofnu Baqqalaaf Jawaar aangoo irra baasuufi miti. ኦሮሚያ የራሱ የሆነ ቅድም እንደተናገርነው ባህሉንና ቋንቋውን እያሳደገ እንደ መሬቱ ስፋት እንደ ህዝቡ ብዛት እና እንዳለው ሪሶርስ ቦታ ይኑረውና ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር መልካም ግንኙነት ኖሮት አንድ ዲሞክራሲያዊት የሆነ ሃይማኖት የሁሉም ብሔሮች የሁሉም መብት የሚከበርበት አገር እንድትኖር ነው የምንፈልገው። ከዚህ ዝንፍ ብለን አናውቅ። ይሄ ለፖለቲካ ብቻ የምናወራው አይደለም፣ እምነታችን ነው። እኔ እምነቴ ነው። ሰው ይውደደው ይጥላው ብዙም እንትን የለኝም። ይሄ እምነቴ ነው። ለዚህ ነው ካፋው ተስማምቶኝ ዋጋም እየከፈልኩ ያለሁት። የኔ ብሔር ከሁሉም በላይ እንዲሆን አልፈልግም። ከሁሉም እንዲያንስ ደግሞ አልሻም። ለዛ ታገላለሁ። ለሁሉም እኩልነት፣ ለሁሉም እምነት፣ ለሁሉም ብሔር እና ብሔረሰቦች እኩልነትና አንድነት እንዲከበር ታገላለሁ። ስንታገል ይኖር ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሚያሰጋ ነገር ወይንም ደግሞ ከኦፌኮ ፕሪንሲፕል እና ከተመሰረተበት ዓላማ ውጪ የሚያራምድ በእኛ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥም የለም፣ በአስተሳሰብ ደረጃም የለም፣ በተግባር ደረጃም የለም። ይህን እንድታውቁ እንፈልጋለን። እኛ የራሳችን መብት ይከበርልን ማለት የሌላውን መብት እንግፈፍ ወይንም ደግሞ እንድፈር ማለት አይደለም። ግን በጋራ አብሮ ተባብሮ በኩልነት በመኖር ደግሞ እናምናለን። ይሄ ድርጅታችን ወይም የፖለቲካ ድርጅታችን የቆመለት ዓላማ ነው። ከናፍ ኢትዮጵያ ኢሴኘቱ ኩኒ መቃንሸኑ ዱኩባ ወረጀተኒ አከካፋወት ነው ኢትዮጵያኒ ብየኑ ያረ ኬሰ ጅራቻ ጅሩዳ አከሚቲን አከ ኡመምተ ኢስኑ ቤቱ ኡመመ ሸራቲ ጀልቀብዴ ረኮ አከ ቀብዱ ሂን ቤቱ ገሩ ኮንትራታ ሃራ ወሊን ገሌቱ ቢፈ ሃራቲን ሀሪሮ ሃራዳን ሰቦታ ብሮ ወጅን እንጂራና ሰጅሩ ከኑ ይቀም መቃንሲ ገረ ፉልዱራቲ እንጂራማ ሂኒሳ ገረ ፉልዱራቲ ከን ተውታ የሮሳቱ ፊዳይስ ከናቲፊ ዋን ሁንዱማ ሀራ ዋን ቦዴ ተው የሮ ሁንዱማ ወኖ ፕራዮሪቲ ከና ላላ ዴሙ በርባቺሳ ደነት ፈቃታ ዋን ሁንዱምቱ አልከን ከነው ታይም ብሉ ዋኑ ያን ሁንዱምቱ ሲሞን ተው እንደሞን ብሮኒ ሰቦን ብሮኒስ ያዲ ብራኒስ እንጂራ የሮ ሁንዱማ ከናቲፊ ከና ውበታ ዴሙ ባየ ጋሪ ደነት ፈቃታ ጋፊ ቶክቲ የሮ ያኔሞ የሮ አማ ከነ ወየሰ ጀዱ ኦጋሳ ዲያስቲ ኡመኒ ኬኛ ረኮ ጉዳ ኬሰ ሴኔራ ሰጀዱ ዱበታቱ መቶ ወጋሳ ዲዱራ ኡመኒ ኬኛ ዮ ቲካቴ ኛቴ ቡሉዳፍ ዮካን ለፈሳራ አከ ቡቃኔ ሶዳታ መሌ ልቡዳ ሳፊን ሶዳቱ ቱር ሀረገሩ ልቡ ሳፊ ዩ ሶዳታ የኔ ዱበቻ ጅራ ልቡ እንጅራቹን ዩ ረኮ ተያር ልቡ ዱማን እንጅራቹን ዩ ረኮ ልቡ ኦፊ ዶክፈተኒ ጅራቱ ደርገጎኒ ኬኛ ረቄሮን ብየ ኬስ ጅራን ጋፍ ተኳስ ብላ ይሮቶ ቆጭ ብላ መቃዛኒ ዶክሳ ሎቆደሳኒ ለዶክሳ ከጅራተን ጀ ኩምቤ ከማዳ ብየ ሰነ ኬስ ከናቲፊ ነገኝ ወጋሳ ዲዱረ ጅሩ ሀረ እንጅሩ ዲነግዴን ወጋሳ ዲዱረ ጅሩ ሀረ እንጅሩ namatu du'a jira, namatu hidhamaa jira, namatu biyyaa ba'aa jira, namatu ari'amaa jira. Kanaatiif sirna isa sana nu wayya jechuu keenya tun taane hammaataa dhufeera. Sirni kun jijjiiramuu qaba. Namoonnis hin jijjiiramne, sirnis hin jijjiiramne, jijjiiramuu qaba jenneeti kan qabsootti jirru jechuudha. Galatooma gaafi deebisuu dura ejiti heddullee nagartu
lataan argireefu as keessa jiran siyaa lataa kana'ii waa jechuun barbaada. Yeroo qabsoo qeerroo san keessatti walaleessitoonni artistoonni gahee guddaa taphataa turan. Walaleessitoota dhaloota keenyaa keessaa namni lataan qixxaatu waan jiru natti fakkaatu. Miira Oromummaa kaayyoo akeeka qabsoo qeerroo namni hanga isaa bareechee dhiyeesse sanuu sirna san keessa taa'ee onneedhaan. Gara wallistootaatiin Haacaaluu yoo qabaanne gama walaleessitootaatiin lataa qabnaa. Baga lubbuun si baasee asis wal agarre galata guddaa irraa qabnaa. Galatoomii ammas jiraadhu jabaadhu jenna. Waan tokkoon isin kadhachuu barbaada. Bakkuma kamittuu waltajjii kamirrattuu namootas ta'ee saboota waan arrabsuuf xiqqeessuun fayyadaminaa jechoota. Gaafii uummata guddaa qabna nu. Gaafii uummata guddaas qabna. Gaafii guddaas qabna. Dhugaa qabna. Gaafii uummata guddaa, gaafii guddaa, dhugaa guddaa kana qabannee arrabsootti hoggaa seennu namoota isaa taatu gartuulee arrabsootti hoggaa seennu gaafii san xiqqeessina, saba san xiqqeessina jechuudha. Kanaaf gaafii hoggaa gaafatamu bifuma naamusaatiin gaafachuutu wayit zakkaa'u ba'aa guddina ulfina gaafii saniitiif bakka qabaata. Kanaaf hoggaa gaafattan warra as jirtan jechuu guyyaa miti bakkuma adda addaatti arrabni nama xiqqeessa. Arrabni gaafii guddaa salphisa. Kanaaf sanirraa akka of eegnu jechuun barbaada. Gaafilee hedduu deebisee jira Baqqalaan. Dhimmoota kaanis deebisaa turre. Dhimma kaafa'oo jala murree wanni himuu barbaadu nu gaafii arra baasee miti kaafaa'oon. Kaafaa'oon sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka Oromoof sabaaf sablammoonni qe'ee isaati irratti ittiin bulchan mootummaa ofii filataniin aadaaf afaan isaanii guddifatan diinagdee isaati irratti abboomaman akka Itoophiyaatti immoo biyya sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaanii baay'ina isaanii madaalaween aangoof qabeenya ittiin hiratan ijaaruu barbaanna. Kana jechuun warroota biraanii ukkaamsinaa jechuu miti. Jira warri yuunitarii jedhu. Isaanillee haa dhabamanii farra biyyaatii haa daakamanii damsasa'u hin jennu. Yaada isaanii haa dhiyeessanii murtii uummataatiin deemu. Warri immoo naannoo fi walaba baasee biyya ijaaruu barbaadu jira. Sanirra faayidaan sirna federaalizimiiti jenna garuu biyya diiguu eddanii kanaafuu isin diiguu qabna jennee lola ittiin labsinu jechuudha. Kuni ejjennoo kaafa'u yeroo dheeraa irratti deemnee akkuma Baqqalaan jedhetti itti amannees kan deemaa jirrudha. Ka ijoolleen qeerroo kaaftan gaafii abbaa biyyummaa dhugaadha. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin abbaa biyyummaa waa sadii of keessatti qaba. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii diinagdee qaba. Gaafii aangoo siyaasaa qaba. Gaafii eenyummaa bakka adda addaatti akkan jedhetti qabsoon kun hoggaa eegalu eenyummaa reconstruct gochuu revive godhee reconstruct gochuu irraa eegalu. Gaafii oromummaa kan jennuun san jechuudha. Gaafiin lammataa qabeenya Oromiyaan qabdu qabeenya Rabbi nu badhaase beekumsa qabnuun saamichi nurraa dhaabatee misoomfachuudha. Sadaffaa eenyummaas guddisuuf ta'ee qabeenya irratti abbaa ta'uuf mootummaa ofiin filanneen warri filanne sun immoo seera nuu ta'u tumanii maammata nuu ta'u baasanii deemuu. Waan tokko hin dogongorina qeerroon. Baqqalaaf Jawaar aangoo qabatanii Oromoo irraa rakkoon hin kaati jettanii hin yaadinaa. Wanni nuti qabsoofnu Baqqalaaf Jawaar aangoo irra baasuufi miti. Mootummaa ummataan filatame ka ummataan bu'uu danda'u dhaabuudha tokko. Lammaffaa qabeenya irratti abbaa ta'uudha. Sadaffaa eenyummaa keenyaan tikfanne osoo hin dhiibamin jiraachuudha. Kun immoo namootaan hin deebi'u. You will regret. You will regret. Maaliif yoo sirna jaaru irratti sirna gadi dhaabu irratti yoo fuulleffachuu waanne namoota aangeessuu irratti yoo deemnu taate dogongora ta'a. Kana sirreeffachaa deemuun barbaachisaadha. Waa'ee biyya diigamuu. This is not a joke. Akka dhaadannootti fudhatinaa.
state collapse is the most dangerous thing. Akonni romanticizing godina Ethiopian digamte Oromiyaan itti fufti kun anjamaa miti. Keessattuu bara kana keessatti statein collapse goonan ummati hama keessa seenamu. Akka ati jettetti yoo danda'ame nagaan addaan ba'uun yoo danda'ame sun waan tokko. Garuu sun state collapse miti. That's peaceful separation. Nuka jechaa jirru state collapse. State collapse immoo kan fidaa jiru imaammata mootummaatii yennet afaan baafannee dubbachaa jirra. Karaa mootummaan hoggaan afran kan itti deeme biyya kuffisuuf deema. Kun immoo Oromoof sabaaf sablammoota saniif rakkoo guddaa uumaa jenneet kan deemaa jiru. Ammallee of duuban deebinu. Biyyi diigamuu qabu. The state should not collapse. A state collapse is the most dangerous thing. Syria lala, Libya lala, Yemen lala. Kanaafuu gloss over goonee isin gammachiisuudhaaf waan beeynu waan hamaadha uummata keenyaaf jennee beeynu harka isin dhoofsisuudhaaf duuban deebinu. No. Sirni diigamuu qaba, mootummaan diigamuu qaba, jijjiiramuu qaba. Biyyi garuu itti fufuu qaba. Wanta dhoksaa kan jedhu bakkeen kan jedhe jira. Nu paartii ifaan ifatti hoggansi keenyas ifa jiru, imaammanni keessas ifa jiru. Wanni dhoysinu namni dhoysinu hin jiraatu. Rabbiif uummata keenya malee waan sodaannuus hin qabnu. Waan Oromoof hin taa'ennu akkuma ammaa kana babbaqaqsinee adii isinitti himna uummata hundatti. Abbaa fedhetti. Ka fedhe haa muufatu, ka fedhe nu haayiduu, kan barbaade nu ajjeesu. Wanni dhoksaan goonu hin jiru. Paartii siyaasaa keessa jirra akka paartii siyaasaatti. Dhaaba lama jidduu jaarsummaa seenullee hin dandeenyu. We are partisan. Paartii jechuun partisan jechuudha. We are a partisan entity. Garuu ejjennoo qabna. Rakkoon Itoophiyaa keessaa karaa nagayaatiin malee karaa qawweetiin hin furamu. Kanaaf mootummaan karaa qawweetiin deemuun biyya miidhaa deemaa jira. Kanaafuu lola dhaabiitii humnoota siin wal waraanaa jiran wajjin gara mariitti seenii jenna. This is our partisan position, our party position. General Assembly keenya irratti mari'annee fudhannee kan dhiyeessineedha jechuudha. Kanaaf bifa saniin akka hubatamuu barbaanna. እህቴ ወደ ጠየቀችው ጥያቄ ስመጣ የኦኤፍሲ ፖሊሲ በሃይማኖት ላይ ግልጽ ነው። ሴኩላሪዝም ነው። ሴኩላሪዝም ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው። በህግ ፊት በመንግስት አገልግሎት እኩል መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ሰዎች በፈለጋቸው ሃይማኖት የማመን ያለማመን በፈለጋቸው መንገድ ፈጣሪን ማምለክ ከፈለጋቸው ደግሞ ያለ ማምለክ መብት አላቸው። ይሄ መብት መጠበቅ አለበት ብለን እናምናለን። የመንግስት ተቋማት ደግሞ ከሁሉም ሃይማኖት በእኩል ርቀት ላይ ኢኩዲስታንት በሆነ መልኩ መኖር አለባቸው ብለን እናምናለን። እውነት ከተናገርን ባለፈው 50 ዓመታት ከፍተኛ መሻሻል እዛ ሀገር ውስጥ መጥቷል። ሌትስ ኖት ቢ አንግሬትፉል አንሁን። በህዝባችን ትግል የሃይማኖት እኩልነት የሃይማኖት መብት እየተሻለ መጥቷል። የተወሰኑ ቡድኖች ቅድም በቄ እንዳለው በአንድ ሃይማኖት ላይ በዚህ ሃይማኖት ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ ሊያጎድፉ ይችላሉ። it is part of secularization, it's part of democratization። ግን እኛ እንደምናየው የሃይማኖት መብት ከምን ጊዜውም በላይ እየተሻሻለ የመጣበት እንደሆነ ነው የምናየው። ኦፍ ኮርስ የመሻሻል ሲመጣ ፍትጊያዎች ይኖራሉ። ነገር ግን የተሻለ ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደ ኦኤፍሲ እኛ ሁሉም ሃይማኖት እኩል ነው ብለን እናምናለን። ማንም ሰው የማመን ያለማመን መብቱ መከበር አለበት። ይሄንን መንግስት ማስከበር አለበት ብለን እናምናለን። እንደ ሙስሊም እንደ ተለያየ ብሔር እንደተወለደ ሰው የኔ ጣፋንታ ምንድነው ላልሽው፣ የኔና ያንቺ ጣፋንታ ያንቺና የበቀለ ጣፋንታ አንድ ነው። እዛ ሀገር ውስጥ ምንም ነገር አንቺ ተበድለሽ በቄ ተደላቆ የሚኖርበት ኢትዮጵያ አትኖርም። የዛሬ 4 ዓመት እንደዛ ስንል ቀልድ ሊመስል ይችላል። አንቺ ተሸማቀሽ እሱ ተኩራርቶ የሚኖርበት ሀገር አትኖርም። ስለዚህ እኛ የምንታገለው ላንቺም ለኔም ለበቀለም ለሌላውም ለሀጎስም ለከበደም ለሁሉም ለውጁሉም የሚሆን ሀገር ለመመስረት የምንታገለው ዘላቂ ሰስቴነብል ፒስ ሊመጣ የሚችለው ግለሰቦች እንደ ግለሰቦች ቡድኖች እንደ ቡድኖች መብታቸው ሲከበር ነው ብለን ነው የምናምነው።
ለዚህ ነው ትናንትና ስናገር የአንድ ቡድን መሞትን ብቻ በማውገዝ የሌላው መሞት ምን ረሳ ከሆነ ዝም እንምንል ከሆነ እየቀለድን ነው። አንድ ቤት በአንድ ጎን ሲቃጠል እኔ ጋር አይደርስም ብሎ መቀመጥ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ያንቺ ዕጣ ፈንታ እንደ ኦኤፍሲ እንደ ኦፌኮ እኛ የምናስበው ያንቺም የሱም የሷም የሁሉም ዕጣ ፈንታ የተያያዘ ነው። አንድ ኤግዛምፕል እንስጣችሁ። የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ብዙ ሲቀልም ነበር። እንዳውም ግፋ በለው ሲል ነበር። ሼኩ ቄሱ በሚያሳፍር መልኩ እኛ እስር ቤት ለስናይ ነበር። ያ ሰዓት ግን ትግራይ በረሃ ላይ አልቆመም፣ ተዳረሰ። ስለዚህ የሀገራችን ህዝቦች ዕጣ ፈንታ የተሳሰረ ነው። አንዱ በሰላም ኖሮ አንዱ እየሞተ የሚቀጥልበት ሁኔታ ሊመጣ አይችልም እና ያንቺ ዕጣ ፈንታ ከኛ ጋር የተሳሰረ ነው ብለን ነው የምናስበው። የብሔር ብሔረሰቦች እኛ የኦሮሞ ታጋዮች ነን። አሁን እንዳልኩት የኦሮሞ መብት መከበር ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ ብቻውን መብቱን ሊያስከብር አይችልም። የጉራጌው መብት እየተገፋ የጉሙዝ መብት እየተገፋ ኦሮሞ ተንደላቆ ሊኖር አይችልም። ለትንሽ ዓመታት ሊኖረው ይችላል፣ አልቲሜትሊ ግን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ስንታገል ለሁሉም ብሔሮች እኩልነት፣ ሁሉም ብሔሮች ሁሉም ህዝቦች በቀያቸው ላይ ራሳቸውን ማስተዳደር ይጠቅማል። ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ሊመጣ የሚችለው በዚህ መልኩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ትላንትም ስንለው የነበረው ይሄ ነው። ዛሬም የምንለው ምናልባት ትላንት በደንብ አልገለጽነው ሊሆን ይችላል። እስር ቤት በመግባታችን ትንሽ ረጋ ብለን ሊሆን ይችላል። እዛ ውጪ ግን የኛ ብቻ ሳይሆን የአባቶቻችን 3ኛ ጄኔሬሽን 4ኛ ጄኔሬሽን ላይ ደርሰናል። ይሄን ትግል ከጀመር በዚሁ ነው የምናስበው። ስለዚህ እንደ ኦሮሞ ታጋዮች በሀገራችን ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን፣ ዲሞክራሲ እንዲመጣ፣ ሀገር ከመፍረስ እንድትቀር፣ ህዝቦች ከመተላለቅ እንዲመለሱ በምንችለው ሁሉ እንጥራለን። ከሁሉም ጊዜ በላይ ደግሞ አሁን መተሳሰብን መደማመጥን የሚጠይቅ ጊዜ ነው። አሁን መጫጫህ፣ መሰዳደብ፣ መገፋፋት ለከፍተኛ አደጋ ህዝባችን አጋልጧል። ስንት ቁስል እያለን ስንት በደል ተፈጽሞብንም እየተማጸንን ያለ ነው። ወንድሞቻችን እንደሚተቹን መንግስትንም የተለያዩ ኃይላትንም ተማጽኖ በሚመስል መልኩ ድምጻችንን ዝቅ አድርገን የምንናገረው እየመጣ ያለው አደጋ ባለፈው 2-3 ዓመታት በመቶ ሺዎች የሚሆን ሰው አልቋል። ነገሮችን አረጋግተን ወደ ውይይትና ድርድር ማንገባ ከሆነ በሚቀጥሉ 2-3-4 ዓመታት የሚመጣው እጥፍ ድርብ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አደጋ ለማስቀረት ነው፣ የተቻለንን ለመወጣት ነው እየሞከርን ያለ ነው። እንግዲህ ሁሉም እንዲያዳምጠን ተስፋ እናደርጋለን። የሚቻለን ግን እናደርጋለን። ኡመኒ ኬኛ እዱ ገለቶማዳ